betting chua ilung ta pen mene na main choike zing kai squeeze sumai go Marasam News kade rin sa Zeme kone liaga radle United States kade na Mexico kade go borders ram harai ka ke human smuggling Zeme na do ga zombai ze United States kade go namdi San Antonio Texas ke maropu megri di belunge heti ro memna hang dai ze srok chai di la le ze sale San Antonio Fire Chief milung webet de ge rehize tim chakame bogu paper Charles Hookne saze dana in choke zing kai sna mama ge mina hang cruise mingedu maro pung bagri di belunge pedoraize aime mina hang cruise mingedu rehuki ge petet lumenai penuiren go bezigne rehuki ge telora ka ga ne leizai aime rogo na poine mina hang madai ge zola leize sale San Antonio Fire Chief Charles Hookne saze apoge ka zamara menai chali be pum de to ga ze tu si za la leizai penuize heat stroke heat exhaustion tingchi tebe petet nai lumbetet ne pnuiren gaze raze saidi la lele zai apo gri dibe ro pumbe gri dibe lunge duike tu ga la lele ze Charles Hookne sale Jordan kade rung sobabam AqabaPort ke chaido wiber heu kamiki kone chlorine gas kanjin bege pokpeche mina hankroje kuchumedu apo chlorine gas ne tu cheni leizai mina hai nazering yemedu tu ka hazamni leize sale official na Marasam pogaize apo chaido wiber heu chlorine gas tank ripep hit 25 ton kanjin bege pechui pokpepe chlorine gas dizi boti me pungtet kene pokpe leize sale Aqaba Health Department gupe paper pizine Zamal Obidiana State Television ge Marasam pogaize Aqaba namdige lungzaba maleina hange kacheulia gaise lote pera kanang sangbe gadiza a miki lungya bamra zai miki gumui je ki bangkham galo zabamra lei zarangai de lei Aqaba Health Department ne saze minam songa me apo chlorine gas kanjin bege putri pokpe peting khai gene dream peche mina changki legur le chi da ze miki lungene lote pe marhang rang chi gai rai de lei anui haim la ne chlorine gas kulam ka chaina chi gai ra chlorine gas se anui na dui sakra bege marik pui anui mikene ngope mokpe marik pui du teacher rabanai dui tu kan chi bege telung be gas ekele kane zemina na apo chlorine gas mitui lugite sai anui pum pelung ki ne milung kene reme run se kam banai mimpu dui ne figit se dui gen nimga be gumze nimga zemina chaile se sale sige Jordan kade go body pe prime minister bisa al kaswane ne Aqaba namdi gen kyatet se reuki ge chlorine gas kanjin bege puchi pepeting khai pok pepe ne mitui lugu kaize ka zamedu katelebam ge kyapi rotet kai de leize state media ne Marasam pogai de lei Nepal kade Khatmadu namdi ge panipuri zora pheta du de palam ane Lalitpur metropolitan city LMC ge tesin ruiberarit cholera disease zemenata ge tingnaing sangnen rako kbb hang zabam zegene leise sale Press Trust of India na Marasam pogaize Lalitpur metropolitan city LMC go authorities kasa karang manai rezete me duine teti beteni kak joke zing kamnge kamai ge LMC lungge panipuri zora zai panipuri li detora khogai tadibe tesin ruiberarit cholera disease Parik puirame panipuri ka tulebe duige bambe zegene leize Lalitpur metropolitan city official na sale Nepal Ministry of Health and Population Nepal gedege mipum sang ibete dege rehe zabam duine saze Kathmandu valley ge minahang snadu tesin riberarit cholera hange positive test pedla leize sale Nepal Ministry of Health and Population ne Nepal ge bamle du kyam gaize tesin riberarit cholera hange numsiaze pararit lamita ge petisa global unge rehuking kyater kai rangai de lei zai Nepal Ministry of Health and Population ne haim na du kyam gaize hapok tinge mibung siaze katasibe diarrhea tesin riberarit cholera nai kadobe dui ke ne rarit pungrate pe dodita ne rarit amedu hana ka ken tingchi loze rangai de lei Driver Association Tamanglong nai Taxi Owners Association Tamanglong nai khongsang ka ke green fui sha bezegne zinain choke zing ka te set damai tin chogane chuze tingna mi pui kuchum hange Tamanglong District Headquarters ri matali na khamnam khamgaira indefinite banto rasam ratyo gaibe Tamanglong District Administration so kri ki gurze te meduine assurance Tamanglong nai khongsang ka ke fui ki shal pe koma be gai zai te logai guleze samria to gai lu bchang indefinite ban matali na khamnam khamgaira to gaibe
tingnai mi pui kuchum hangge sogai rai de lei je sale ai je Tamenglong District Administration nai Tamenglong Subdivisional Official Paul Nangsa Tamenglong gu MLA gu representative Driver Association Tamenglong Taxi Owners Association Tamenglong Joint Forum for Transport Welfare Tamenglong District Trader Association Tamenglong Sivalaya Construction Company Private Limited I'm a bogu body payment manai media team ramene Tamenglong khongsang category fui the bolen kataleben fuiki inspection kyatetse khongsang kologe Tamenglong nai khongsang fuiki shabete deuge meeting te ga de leise sale SDO Tamenglong Paul nang sana saze Tamenglong khongsang fuiki ze Tamenglong District Headquarters hange fuiki ket kapze ringben fui de leizai apo fuiki ze Tamenglong District Headquarters hange kateu ka sakna hegi re hene zai kalap pale na pungkan roibem fuiki de lei kane Tamenglong District Headquarters ke fuiki shabeze sianteu ti ze gane Tamenglong District ke lungzaba mahang re sang zabam de lei zirege Tamenglong Driver Association ne indefinite bantu ga ra de za a Tamenglong ke lungzaba me lung re sang de lei ze sale Presbyterian Church of Mizoram Presbyterian ra ki Mizoram ga bamne Assam ke de ge tingrui ke mi sang ze tingrui ke be ze gane ngeu ki dibra me dui loniam petse dui na mi sang ze dui na be bam silcher tong hange kang gya beta te tu guys kacharang kang nga ga gu leize sale I is a moderator of synod gu body pe mera me kan dui bege pe suite be pe Reverend Balan ga kharai te ne saze Presbyterian Church gu executive body je ke je kaisna mama ge kan dui be hi ge synod gu official ramena samre tu guys punui ki rei ka ngai ba be Assam state hange dui na mi sangze dui na be je gna kacharang kang lak te se silchet namti Assam Sasar district hange pe rasam kam ga de leize sale Reverend Balan ga kharai te ne saze apo kacharang kang Presbyterian Church of Mizoram ne Assam kde ge duina mi sangze duina bebam silchet namdi hange pega rabeze Sacha Deputy Commissioner Kirti Zalita ge pega guleize sale Akas Ambani du zinain chekyu zin kate set dammai ge Reliance Jio gu chairperson ka chiebe bampai hange kalangai dele aize Mukesh Ambani na Reliance Jio gu director tabam danain chekyu zin kaisna mama ge patapingu ge ne tunso galu bachange dele Zinain chekyu zin kate set dammai Udaipur Rajasthan Maldas fui himdi ge phai karu pedu te chel gai be mina hang nodu police na tui to lu de leize sale Marasam pogamene saze social media ge phai karu pe ne graviting ge Bharatiya Janata Party gu spokesperson hai klege samsa be pui nupur saramane muslim ra selling paper prophet Muhammadu sakan sia banai tengam ga be sam zeile zai polia ze te sakka be zigene leize sale zai ai me mi pe mi mina hang no ne phai karu pe du te chet kai de leize social media ge post tu gai zai India ke de gu body pe Prime Minister Narendra Modi du tu ka ke be video langai de lei zai apo phai karu pe du te chet kai be zigene Udaipur Rajasthan ge protest ze hazet ke du bite mirete rogum ze bam zigene pi ke hange internet service rame lutu kam ga de lei ze sale Additional Director General of Police Law and Order Hawa Singh Gumriana saze senior police officer nai police personnel hai roxi me Udaipur ge ka gaize rehegar ala leize sale Additional Director General of Police Law and Order Hawa Singh Gumriana saze media rameta ke rangaize phai karu pe du tu chet ka be video pi guys lo zai apo video ze hazet aket ne hazet ke tu kangi be pe do bizigne video de le guys lo ze sale Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot ne Rajasthan ke ba malay du kyam guys ze injaza apo video rame mirameta ke langai slo ze rangai de le Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot ne rangchi che kai ze apo ge to se be tu ga me le ne nai hindi teleti me du hindi lui ne le de ga gu le zai Rajasthan ke ba me party rame du de se be nai lu ge te nai be ke che kai ze bam ga hang tu ga le ze kyam ga de le ai gena na mai gu Marasam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni malay du to de le